byiza nshuti bakunzi bavandimwe ba CEI Empire nongeye kubifuriza igitondo cyiza cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 23 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 ni mu makuru abagezweho hano kuri CEI Empire. Tubifuriza kandi kugira umunsi mwiza, tunashimira abakunzi ba CEI Empire badahwema kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Mu nkuru rero zigiye zigerwaho mu karere ka Karongi, umukobwa yiraye munsi na za se wabo arazitemagura. Inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano mu karere ka Karongi zatangiye gushakisha umukobwa witwa Nigena Clarisse w'imyaka 21 wiraye mu rutoki rwa se wabo ararutema bapfuye amafaranga y'ikimina. Na amakuru rero dukesha ikinyamakuru cya hano mu Rwanda cyandika inkuru aho umukobwa Nigena yiraye munsi na za se wabo akazitemagura, gusa ntiharamenyekana impamvu nyamukuru irenze ku mafaranga baba bari gupfa, ariko nuko yiraye munsi na za se nko muri kubireba hano ku mafoto arazitemagura cyane n'umujinya mwinshi cyane. Uyu mukobwa akaba yahise asa n'utoroka, ariko inzego z'umutekano zikaba ziri gushakisha uyu mukobwa Nigena Clarisse w'imyaka 21 wiraye mu rutoki rwa se wabo akarutemagura. Tukiri mu karere ka Karongi rero, uyu n'undi musore bita Nshimiyimana Felicien w'imyaka 29 y'amavuko mu karere ka Karongi, ahafungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ya Rubengera akurikiranyweho gutema urutoki rwa se ntiriva mu nda Bosco w'imyaka 69 amuza ko atamuhaye umunani. Mu karere ka Karongi rero urumva ko ibikorwa by'urugomo bikomeje kuba byafata indi ntera. Twari tukiri ku nkuru ya mbere. Ku nkuru ya kabiri rero nabwo ni umusore w'imyaka 29 nawe uri kuziza se ko atari kumuhereza umunani, akaba yaje kwita afata umuhoro akirara mu rutoki rwe nawe akaba yarutemagura. Inzego z'umutekano rero zirasabwa gukora iyo bwimbitse cyangwa se gukora akazi kadasanzwe kugira ngo babashe kuba bahosha icyo nakwita kari nk'imyigaragambyo cyangwa se nakwita ko ari urugomo ruri mu baturage, by'umwihariko muri aka karere ka Karongi, aho ubugizi bwa nabi bukomeje kuba bwakorwa n'aba baturage cyangwa se n'iyi miryango igiye itandukanye. Urumva ko inzego z'umutekano zaza zidafite akazi koroshye kuba umuturage niba ibintu bitagenze neza ahita afata umuhoro. Buriye bisobanura ko uriya muhoro aramutse abuze umuntu biba bishoboka ko uwo muhoro nawe yawubaye, aramutse abuze wenda icyo atema ashobora kuba yawutemesha n'abantu. Rero inzego za leta rero zazigomba kubikurikirana hakiri kare kugira ngo bakumire ibyaha bikomeye bitaraba. Abahinzi b'icyayi bo mu mirenge ya Cyato, Kanjongo babarizwa muri koperative ya Kotacyaka bahangayikishijwe no ku ruganda rwa Cyato Tea Plantation and Factory Limited bagemuraho umusaruro rukomeje gushyira mu kubashyira mu bukene nyuma y'amezi 3 batarabona amafaranga, ku buryo bigera naho bamwe batekereza kurandura iki cyayi. Ababwiye ikinyamakuru Radio TV10 iki kibazo bavuga ko baheruka kubona amafaranga y'umusaruro wabo muri Gicurasi uyu mwaka wa 2025, hakaba hashize amezi 3 batazi igituma uruganda rutabaha amafaranga. Nkundabagenzi Adrien ati twebwe byaraturenze, tumaze amezi 3 tutabona amafaranga, twabuze n'urugero twabivugamo. Rero abaturage
baragomeza gutaka cyane nabo bavuga ko uru ruganda rwa Cyato Tea Plantation and Factory Limited ruko rutari kubishyura kandi baba bagejejeyo imisaruro yabo. Rero bamwe batangiye gutekereza kurandura iki cyayi nyuma y'uko bari kubona ko kitari kubahereza umusaruro. Kutishyura abahinzi kuri uruganda bavuga ko atari iby'ubu, kuko umwaka ushize nabwo byari byamanuye ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere iyoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi bizi NAYEB, kizwi nka NAYEB, n'ubuyobozi bw'akarere bigahabwa umurongo, ariko uru ruganda ni rwubahirize imyanzuro yari yafashwe. Nyirakadende Monique ati bari bakoze inama abayobozi bo muri NAYEB baje icyo gihe batubwira ko bazajya batwishyura buri kwezi, ariko ntibyubahirizwa kuko ubu duheruka amafaranga yo mu kwezi kwa gatanu. Umukozi ushinzwe ubuzima bwa buri munsi bwa koperative Kotacyaka Mushimiyimana Theoneste avuga ko bakora fagitire buri kwezi bakayishyikiriza uruganda, ariko ntibamenye impamvu rutishyura abahinzi, ndetse akavuga ko hari n'urundi mwenda wo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2023 uru ruganda rutarishyura koperative. Ati kuva mu kwezi kwa gatandatu tubaha amababi, ariko ntawe twishyura. Hari amafaranga twita 45% niyo baturimo y'amezi 3, hakaba n'andi twita 5% ayo nayo kuva mu mwaka wa 2023 ntago barashyiraho igiceri na kimwe. Nyamara mu nama yo mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2024 bari bemereye NAYEB n'akarere ko bitazarenza ukwezi kwa 12 k'uwo mwaka bataramara kutwishyura. Mu kugaragaza zimwe mu ngaruka baterwa no kumara igihe batabonye amafaranga y'umusaruro, aba bahinzi bavuga ko bibatera ubukene bukabije no kubura icyo bahemba ababakorera mu cyayi. Bamwe bakavuga ko hari abo bigeraho bagatekereza kurandura icyayi ngo bahinge indi myaka yabagirira imiryango cyangwa se yatunga imiryango yabo. Rero iyi koperative iratabaza cyane, iratabaza by'umwihariko NAYEB n'abayobozi b'akarere kugira ngo babe batabarwa, dore ko bamaze amezi agera kuri 3 batarahembwa. Sengimuremyi François ati tubayeho nabi rwose kuko n'abasoromyi dukoresha baratwishyuza tukabura ubwishyu. Ubu twagurishije amatungo twarangije dusigariye aho dusanga rero icyayi nacyo kitumariye, kuko ureba ugasanga ni kidutera ubukene gusa nta kindi. Nyirakadende Monique nawe ati ahubwo hari n'uburyo umuntu afite ubushobozi bwo umuntu afite bwo kukirandura, yakirandura nuko bidashoboka kuko tubona ntacyo kitumariye. Iyo tuza guhinga ibindi ubu biba bidutungiye abana. Umuyobozi w'uruganda rwa Cyato Tea Plantation and Factory Limited rutungwa agatoki n'abahinzi kubateza ubukene. Ingabire Asumuta wumvikana nk'utifuza gutanga amakuru arambuye kuri iki kibazo, avuga ko uruganda rwaba rwatangiye kwishyura abahinzi, ariko ntavuga ingano y'amafaranga rumaze kwishyura yo muri ayo bishyuzwa mu y'amezi 3. Ati ngira ngo ibyiza nuko mwaza tukabivugana turi kumwe hano, byose byaratangiye kubishyura.
kubikubwira kuri telefoni mu by'ukuri nta mutekano bifite. Uyu rero ni Asumuta, umuyobozi w'uruganda rwa Cyatoti Plantation and Factory Limited, ahubwo yabwiraga itangazamakuru ko byaba byiza bahigereye bakagera ku ruganda bakareba uko bimeze, atari byiza ko babivuganira kuri telefoni kuko nta mutekano bifite. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wongereje ushinzwe iterambere ry'ubukungu Yesu Joseph Desire avuga ko akarere katari kazi ko ari aha bigeze, icyakora ubuyobozi bugiye kujya gusaba uruganda raporo ya buri kwezi igaragaza ko abahinzi bishyuwe. Ati ntabwo twari tuzi ko bigeze ahangaha ho, turongera tuvugane n'uruganda rwubahiriza amasezerano rwari rufitanye n'abahinzi. Umuhinzi ukorera icyayi agashyiraho ifumbire yakagombye kubona umusaruro buri kwezi. Ingamba tugiye gushyiraho nk'akarere nuko tuzajya dusaba raporo ya buri kwezi igaragaza ko uruganda rwishyuye abaturage. Inyandiko za koperative Kotacyaka and Factory Limited zigaragaza ko uruganda rwari rufitiye umwenda abahinzi ku musaruro w'icyayi kuva muri Kamena kugera muri Kanama w'imyaka wa 2025 urenga hagati aho gato miliyoni 45 kuyo bita 45%, mu gihe ayitwa 5% rufite umwenda wo kuva mu mwaka wa 2023 rwishyuzwa miliyoni 30 zirengaho gato, yose hamwe akaba miliyoni 75,337 n'amafaranga 246. Urumva ko abaturage bo mu karere ka Nyamasheke by'umwihariko abahinzi b'icyayi baratabaza cyane, baratabaza akarere, bagatabaza na Yebu bavuga ko uru ruganda rwa Cyatoti rurimo rubateza igihombo, aho abaturage bose barimo bifuza kuba barihingiye ikindi gihingwa aho kujya guhinga icyayi. Rero ni biri kuvugwa, ni inkuru dukesha ikinyamakuru cya TV10, radiyo na TV10. Rero urumva ko abaturage bararembejwe n'ubukene, aho iyi Cyatoti Plantation and Factory Limited itarimo yishyura neza, kandi mu by'ukuri bari baragiranye amasezerano y'uko buri kwezi bazajya bishyurwa. Rero navuga ko akarere kagiye kubikurikirana nk'uko kabitangaje muri iyi nkuru, kavuga ko bagiye gusaba raporo ya buri kwezi kugira ngo igaragaza niba aba baturage baba bishyuwe. Mu zindi nkuru rero dusimbukira tugana mu bijyanye na siporo, nuko barondoro yaraye itanzwe ikaza kwegukanwa na rutahizamu wa Paris Saint-Germain n'ikipe y'igihugu ukinira ikipe y'igihugu y'Ubufaransa Ousmane Dembélé. Yegukanye barondoro ya 2025 nyuma yo kugira umwaka ushize mwiza w'imikino, aho yegukanye ibikombe birimo UEFA Champions League, Ligue A, Coupe de France na Trophy des Champions. Mu bagore rero ikigembo cyahawe Aitana Bonamati wa FC Barcelona y'abagore y'ikipe y'igihugu ya Espagne, aho abikoze ku nshuro ya gatatu yikurikiranya. Rero uyu Ousmane Dembélé nawe akaba yaje kwegukana iyi barondoro ahigitse uwo bita Lamine Yamal bari bahanganye. Lamine Yamal waje guhembwa nk'umukinnyi muto mwiza, navuga ko ataviriyemo aho ngaho, ariko uyu mwirabura Ousmane Dembélé akaba yaraye mu byishimo by'uko nawe yegukanye barondoro ye ya mbere. Numva rero mu makuru yaragizwe hano kuri CI Empire, twasoreza aha ngaha dusubire mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ciao ciao.
murakaza neza muri CEI Empire. Muri CEI Empire Shop tugukorera logo z'ubwoko bwose, ibirangantego by'amashuri, ibirangantego bya kampani zitandukanye zaba iza leta cyangwa se abikorera ku giti cyabo. Tubakorera kandi certificate, amakarita y'abakozi. Tubakorera kandi badge z'ubwoko bwose mu byiciro bitandukanye. Wakora kuri service, kuri protocole, uri umunyamakuru se, uri umusekirite, uri umutoza se, ariko ukaba na badge ugira CEI Empire byose yabikemuye. Si ibyo gusa kandi muri CEI Empire twandika ku myenda amazina yawe n'ibindi byose wifuza kwandikishaho. Wandika ku myenda itandukanye, ingofero, uniform, ibikoresho byo mu rugo, amasahani, amatasi n'ibindi. Muri CEI Empire twambika ibigo bitandukanye, amakrebe ya karate yaba abana ndetse n'abakuru. Tubadodera imyenda ya karate izwi nka kimono. Tubakorera kandi t-shirt, imikandara n'ibindi bigendana na siporo. Muri CEI Empire kandi tugukorera udukote twiza tudoze mu bitenge bimwe byiza bituruka i Burayi. Bityo nk'umuryango cyangwa se couple zikundana mbifurije kwambara utu dukote tugezweho. Mu bijyanye na media rero CEI Empire yaje ari igisubizo, kuko tugutunganyiriza amafoto n'amashusho mu birori bitandukanye. Tugukorera amafoto meza cyane yo gupostinga, haba muri anniversary, graduation, ubukwe ndetse n'ibindi. Waba wifuza ubwiza nka flyers, CEI irahari kugira ngo igufashe gukora ibintu bisa neza cyane. CEI Empire ikorera mu bice byose bigize u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ku bindi bisobanuro duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp nimero 078 62 84 752 cyangwa se 078 188 643. In the corporation excellence integrity empire, the customer is our king. Mutugane tubafashe.